Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuThande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uZandile Bhulose. uZandile-ke Bhulose ngicabanga ukuthi-ke umuntu osondelene nekhasi elibizwa ngokuthi-ke Ithuleleni TV ngaphansi kwengosi ethi-ke abantu bayagula. Usisi-ke lo uke wabonakala-ke kwamanye ama-episode la ayewayizocela khona usizo, ekhala ngokuthi-ke indoda yakhe noma-ke indoda ex ayishade nayo yathwala ngaye. Usisi-ke lo wayenenkinga usisi-ke lo impela-ke uke watrenda kakhulu kuyona-ke Ithuleleni TV, kanjalo-ke nama-clips nje ko-Facebook esherwa njalo njalo. Usisi-ke lo kuvele-ke indaba ezibuhlungu osukwini-ke lwayizolo ukuthi-ke udutshulwe amahlandla 5 ephuma nje emzini wakhe ehamba ngemoto, kuthiwa-ke udlulile emhlabeni. Kanti-ke kuthiwa-ke lo owayewumyeni wakhe yena-ke waba nengozi yemoto ngesonto eledlule. Kuthiwa-ke naye-ke washona. Kuthiwa-ke lo wesifazane impela-ke ubesalungiselela ukuthi-ke angcwabeke ngendlela. Ngokuchaza kwakhe echazela-ke Ithuleleni TV ngaphambi kokuba-ke adutshulwe, uke wakubika ukuthi-ke ngathi-ke kunenkinganyana ekhona between yena nomndeni kamufi okuyi-ex yakhe ayeshade nayo. Engathi-ke impela inkinga beyiphathelene-ke nawo amafa. Usisi-ke lo osukwini-ke lwayizolo kuvele-ke indaba ezibuhlungu ezokuthi-ke udutshulwe amahlandla 5 wadlula emhlabeni. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuThande TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba esematheni usuku nosuku. Sihlangabezane kwivideo elandelayo.